Ovako izgleda zdanje koje je pod dvostrukom zaštitom kao kulturno-istorijska znamenitost. Nažalost, ono je devastirano, unutra je puno smeća, propada i samo čekamo kada će se urušiti. Inače, ovo zdanje potiče još iz 18. veka. To je jedno od retkih zdanja koje je preživelo ono bombardovanje Mađarskoj iz 1849. godine kada je 2/3 Novog Sada nestalo. U ovoj kafani Bela lađa su se okupljali intelektualci, književnici, jedan intelektualni i politički krem srpskog društva u Austro-Ugarskoj, ali i Srbije. Tu su dolazili Svetozar Miletić, Laza Kostić, Jovan Jovanović Zmaj, Jaša Tomić i mnogi drugi velikani. Tu su se držali vatreni govori, tu je Svetozar Miletić imao posebnu sobu gde je smišljao planove za dalji politički rad. Tu je prvi put kada je razgovarao sa Stevanom Čebendom spomenuto ime Srpska Tina. Pogledajte kako izgleda zdanje u kome je prvi put spomenut naziv za Novi Sad Srpska Tina. 2000. godine ovo zdanje je bilo u planu da se sruši i da se tu podigne neki tržni centar. Na sreću 2008. godine ono je stavljeno pod zaštitu države. Od tada do sada ono samo propada. Ono je pod zaštitom, fiktivnom, ali da li će doživeti sudbinu Komunalne banke, starih trščara koje su nestale sa lica zemlje? Nadamo se da neće, jer po zakonu o kulturnim dobrima, ako vlasnici koji su je dobili putem nasleđivanja ne vode brigu o ovom zdanju, a tu je i neka građevinska firma, ne zna se koja, ako ne vode brigu, država ima pravo da izvrši eksproprijaciju, da plati ovaj objekat i da ga vrati u jedno dostojno stanje. Ono može da postane turistička atrakcija, ono je naša istorija, ono je naš ponos. Naš ponos je istorija u kojoj bi dolazili svi turisti iz inostranstva i iz zemlje. Ovako ne treba, nažalost, izgleda. Pozivamo gradske vlasti da hitno rešavaju sudbinu ovog zdanja.